Da li biste mi vjerovali kada bi vam rekao da je nekada postojala šansa da jedan Robert Lewandowski dođe u Crvenu zvezdu? Znam, djelo je nemoguće da istorija srpskog fudbala sadrži i ovakve priče. Zajedno smo na putu da otkrijemo istinu. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal Fudbalski Miker. U današnjem videu se bavimo transferima iz prošlosti Crvene zvezde i Partizana. Tačnije bavimo se zaboravljenim pričama oko dolaska vrhunskih igrača u srpski fudbal. Možemo da počnemo. Robert Lewandowski, Crvena zvezda. Svi prosto znamo za ovaj mogući transfer. Već davne 2006. godine je Zvezdi nuđen nepoznati mladi poljski napadač. Tih godina Robert Lewandowski nije bio poželjan, odbacila ga je Legija iz Varšave, nuđen je crveno-belima kao slobodan fudbaler i navodno je bio spreman pristati na manju platu, međutim uprava Crvene zvezde skauti su procijenili kako im Poljak nije potreban, preporučio ga je tada suigrač Mirko Poledica, ali naši čelnici nisu bili zainteresovani. Taj nepotrebni poljski napadač je postao legenda Bayern Minhena i trenutno nastupa za Barcelonu. Prelazimo na Bastiana Schweinsteigera u Partizan. Moram reći da ovaj transfer bila više priča nego istina. Njemac je 2017. godine došao u Beograd kako bi pružio podršku u dvorani Pionir košarkašima Partizana u duelu sa Crvenom zvezdom. Njegova supruga i naša bivša teniserka Ana Ivanović je navodno trebala uticati na transfer u Partizan. Schweinsteiger je tada završio sezonu MLS ligi za Chicago i nije propustio priliku doći da podrži Partizan. Ovo mi realno djeluje kao izmišljena špekulacija naših medija, jer kako saznajemo Partizan se uopšte nije povezivao sa Bastianom. Možemo da idemo na Gianluigija Buffona. Crvena zvezda, legendarni golman Juventusa je bio na pragu prelaska na Marakanu. Prema rečima njegovog agenta Silvano Martina, prije nego se vratio u Parmu zvala je Zvezda. Ipak Buffon je emotivno vezan za Parmu i procijenio je da tamo mora nastaviti. Ovo mi već izgleda kao stvaran događaj, ali ljubav prema klubu je presudila kod Buffona. To je relativno bliska transfer priča i možemo reći da Buffon trenutno ima 45 godina i još uvijek brani boje Parme. Jamie Vardy u Partizan. Crnobeli bez novca nisu mogli kupiti sadašnjeg špica Leicester Citya. Ovo se dogodilo 2012. godine kada je na klupi Partizana bio poznati Izraelac Avram Grant koji je imao veze sa Engleskom. Navodno je tadašnji predsjednik Partizana Dragan Đurić saopštio kako je klub bio u krizi i nisu mogli priuštiti sebi Vardija. Jamie Vardy je te godine iz petoligaša prešao u Leicester City za nešto više od €1 milion. Lucas Moura, Crvena zvezda. Direktor Crvene zvezde otkrio je Brazilca prije 13 godina. Zvezda je primijetila dva igrača, Lucasa Mouru i Rikija Alvareza. Bilo je pregovora, ali Sao Paulo je tražio previše novca, tako da su se crvenobeli odlučili za Viniciusa Pešuku koji nije ispunio očekivanja. Mislim da bi i tada bilo teško dovesti Lucasa Mouru. Stvarno djeluje apsurdno. I prelazimo na posljednji transfer, Kviča Kvaratskhelia Partizan. Gruzijac koji je danas glavna zvezda Napolija nekada je bio želja Partizana. Kvaratskhelia je svojevremeno igrao za ruski Rubin Kazan. Na početku 2021. godine Partizan i Rubin su se sastali na prijateljskoj utakmici u Beogradu. Srpski tim je izgubio 5:2, a upravi Partizana je oduševio Gruzijac. Crnobeli su pokazali zainteresovanost, ali njegov klub ga nije prodavao. Godinu dana kasnije je prešao u Dinamo Batumi i evo ga sada u Napoliju. I eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se sviđaju transferi iz prošlosti Crvene zvezde i Partizana, bacite like i subscribe u znak podrške i vidimo se u nekim od narednih videa. Sportski pozdrav!